bashaka kugira ngo bayikandamize, ariko Bibiliya irakataza. N'ubu Bibiliya ni ijwi ry'Imana, kandi Bibiliya ni impanuro y'Imana. Nukuvuga ngo Bibiliya iyi ni wo murongo utwinjiza mu ijuru direkite. Bibiliya si televiziyo y'iwanyu, Bibiliya si televiziyo, kandi Bibiliya murabizi ni ukuvuga ngo ishari, umunyeshari yabuze uko agira uwo yarigiriye acisha uburozi kugira ngo amwice. Naho niho uburozi bwakomotse. Nuzovuga ngo jewe nzangira nkagashari, okay, umwaka ntushira utabaye umurozi. N'indirimbo ngo barabizi gusa neza. Gerardine n'umuhanga yarabihishuriwe, yaravuze ngo icyo nzi neza, inzi kuko Imana izohaguruka ikaririmba. Ariko kandi iyo ndirimbo sinzi nimba ari alto, nimba ari soprano, nimba ari base, ngo ariko gusa icyo nzi nuko gani imbabazi Imana idukunda. Turagushimiye Data ko twongeye kandi kuba muri uyu mwanya. Tagisa no kwiyongeza amateraniro, tagisa niki. Hari abashakishije uyu mwanya batawubonye, kubera kuko uyu mwanya urahenze kandi uyu mwanya uragoye. Ariko twe twageze muri uyu mwanya, turagushimiye kuko uri Imana Data. Wagenye bino bihe umenya neza kuko ibi bihe tuzaba turi hano, kandi hari igiterane kingana nkuko kingana. Nzira zizaba zaciwemwo wazitanze, abateze amamodokari bakayatega, bakambukiranya imihanda, ariko bashaka kugera hano. Urabyemera, uri umunyamaboko cyane. Imbaraga zawe ntakingana n'imbaraga zawe. Imbaraga zawe ziteye ubwoba. Waremye ibiva bikomeye, waremye imisozi iterera, waremye inyanja iruba nkanti yarenga ibuga. Imbaraga zawe zirakomeye. Waremye Lebuyatani mu nyanja ntawayiroba n'ururobo. Imbaraga zawe zirakomeye. Imbaraga zawe ziteye ubwoba. Iyo tuzitekerejeho ziza ziduta cyane. Imbaraga zawe zirakomeye. Uri mwiza ndawuhanye nawe. Imbaraga zawe zirarengeye cyane kuruta uko abantu babitekereza nuko abantu babivuga. Sande Data kuko utugiriye neza, tukaba tubaye mu buzima bwacu. Amen. Wakristo, Wakristo, Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamilike. Wakristo, Wakristo, Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamilike. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Haleluya. Dushimiye Imana itugiriye neza kongera kandi kuba hano. Dushimiye iteraniro ringana gutya. Imana yatanze uburyo bene Data mukaza kubwo kumva amagambo y'Imana. Aho mwavuye hose mwagiye mutega, mwambukiranye imihanda kubwo kugira ngo muze hano. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kandi mwishi cyane. Turashima bene Data bavuye kure. Hari abavuye i Kigali, bavuye Kampala, hari abavuye iriya hari Nairobi, hari abavuye icyaka uyu munsi. Abantu bose aho bagiye bava, Imana yo mu ijuru
ibahereza umugisha. Turanezerewe cyane, nta gisa no kunezererwa Imana, nta gisa no kukuntu mumeze, nta kindi kintu giteye ifyeri ko kuba hano turi ko tuvuga Imana. Ni ukuvuga ngo hariho ibiterane byinshi, ariko kandi hariho n'ibindi biterane bitavuga Imana. Ariko igiterane gisa nk'iki kivuga Imana, iki giterane ntawagiheba. Muririmbyi yaravuze ngo ibiganza bishima Imana ntawabiheba. Haleluya. Yaba byari byiza kuko duterana, kandi muri uku guterana hakavamo umusaruro ukomeye. Umusaruro ukomeye ukava muri bene kuno guterana. Biratangaje cyane ibintu bigenda biboneka. Hariho bimwe abantu basigaye batsinda kuvuga kubera kuko biteye isoni cyane no kubivuga. Ariko kandi takigize ico kimaze ko kunezererwa Imana no kumera nk'uko kuntu tumeze. Turavuga twihuta cyane, ntabwoba buhari bw'amasaha kubera ko sinumva twaraye hano buraca mu gitondo. Ejo twiriwe hano. Mu bantu ntabwo simfite umuvuduko wo kuvuga cyane. Habe n'ubu bombwira ngo ni nicari. Nta muntu numwe no biherezaho kubera ko nta nubwo nzaje kuvuga numva ko nabisukumaniye cyane ngo bavuge ngo banimye umwanya. Icyo kintu ntabwo kirambaho kubera ko igihe nishiye muri aka kazi nagasanze mu murimo umuntu adashobora gukomproninga ngo ntibampaye umwanya. Niko nasanze iki kiyumbi, nasanze ari cyumuruho gusa. Ta wundi musaruro nza nkibonamo nuko tuzahuruka mu bwami. Ariko niduhirimbanira gusa bikarangira tuzoba dufite ubuhanya bukomeye. Ibitugu byarashengutse na za haleluya nibiki n'amajoro biki kurara duse. Ariko kandi mwumve ngo umusaruro gusa nuko tuzahuruka mu bwami bw'Imana. Ibindi byose twagwa ibindi byose ntibizibukwa kubera ko gusa iki kintu kigize gusa umusaruro umwe niyo gusa turangije tukarangiza neza. Ibindi byose guhirimbanira ibiki n'abahirimbana. Hariho bamwe baza bakirwana ngo barubaka amazina. Ndubaka izina ryanje naryubakiye muri Gwerera. Nta wundi muntu twari kumwe. Muri Gwerera niho nubaka izina. Ndafukama muri uzamaza ncaho. Navuyeho pamagarwa n'isi yose. Abo ntazi nabo. Hari abavuga ngo ndashaka hejuru kugira ngo menye wewe wenyine tushobora kwimenyekanisha. Imana niyo yo kumenyekanisha. Ako nako reka ngakure ku bantu abo numva simbaza ariko nzamva ngo haraba abantu niyo umuntu asukumye nzamuhunga nkamanjenga handi kandi nkamaza umuntu asukumye guhunga undi muntu biranoroheye. Iyo nzanye nk'umuvuduko nditaza gato kamanjenga kandi sinjenge mu Rwanda hoya ngasenga Imana kubera kuko abacaha ntaho bataba. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana umwanya mutoya, dushoreye ijambo ryo gukanguka. Niryo gusa jambo dushoreye kandi ndarivugaho buke kugira ngo tanga umwanya. Ni ijambo ryo gukanguka wumve. Kandi gukanguka niwo mutima w'itorero. Tumuruzi ibintu byose abantu bahirimbaniraho. Hari ibintu abantu bagenda ikintu mureke tuza tugenda turase muri kiringiyo pa muri kiringiyo mujisho muri tageti. Ni ukuvuga ngo umutima w'itorero ni ugukanguka. Niwo mutima w'itorero. Nimba muzamwumva bavuga ngo umunsi wacu wo kwimuka tuva hano kwisi ijuru riradutegereje ngo n'amatsiko menshi ngo habe n'abamarayika begeranye n'Imana, uwo munsi ngo ntabwo bawuzi. Haleluya. Ngo nibizokorerwa muri uwo munsi abaririmbyi baravuze ngo habe n'indirimbo ngo barabizi gusa neza. Gerardine n'umuhanga yarabihishuriwe yaravuze ngo icyo nzi neza inzi kuko Imana izohaguruka ikaririmba. Ariko kandi iyo ndirimbo sinzi nimba ari alto nimba ari soprano nimba ari base ngo ariko gusa icyo nzi nuko haleluya. Nukuvuga ngo umutwe w'itorero nugukanguka gusa. Niwo mutwe w'itorero gukanguka kuba maso. Niwo mutwe w'itorero. Umva nkubwira inzira binyuramo. Biravuga ngo uwapfuye wumva ni uzosubira kandi kuzuka yumva. Ndiwumva ko bibaye umutima w'ikanisa. Dusome gira ndangise.
dusome n'irya jambo turiko dusoma. Dusome n'igitabo cy'Abaroma 13 no ku 11. Umusomyi wa neza nadusomere. Abaroma 13 no ku 11. Nuko muja mugeza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukangwa gisoye rwose n'urugakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Amen. Bankusubiramo abantu bategere sinja naho gusa sinsoma handi hari n'ahandi ho gusoma ariko simpasoma. Nuko muja mugenza gutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisoye rwose. Kuko muzi kuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwo igihe cyo gukanguka kirashitse. N'urugakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana yo mu ijuru iguhereza ubwisha. Nuko muza mugenza gutyo kuko muzi kuko igihe cyo gukanguka gisohoye agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Bibiliya ndashaka kubabwira Bibiliya ubundi Bibiliya ni ibuye ry'urucuriro. Abaswahili baza bavuga ngo Bibiliya ni fuwawe, ibuye ry'urucuriro. Yaranganye n'amandiko menshi cyangwa se ibitabo byinshi. Bibiliya ibisha hejuru. Hari abashakaga kuzitsa Bibiliya kugira ngo Bibiliya ntibeho kubera kuko ryarizwe ry'Imana. Bashaka kugira ngo bayikandamize ariko Bibiliya irakataza. N'ubu Bibiliya ni ijwi ry'Imana kandi Bibiliya ni impanuro y'Imana. Nukuvuga ngo Bibiliya iyi ni wo murongo utwinjiza mu ijuru direkite. Bibiliya si televiziyo y'iwanyu. Bibiliya si televiziyo kandi Bibiliya si na journal. Bibiliya ni ijambo ry'Imana wiseguye. Kandi gusoma Bibiliya ntabwo woyisoma nk'uko ureba televiziyo. Nukuvuga ngo ikihutirwa cyane ni televiziyo niyo igutera amasiko cyane kuruta Bibiliya. Iyo utasenze ntitubeshe. Imbaraga zo gusoma Bibiliya ziva mu gusenga. Iyo udasenze Imana ntushobora gusoma Bibiliya ntibibaho. Urumva ushaka kureba ibyabaye muri marito, ibyabaye muri iriya bahaye kurwana, iriya ukumva urashaka kureba ibiriho none hanyuziki kubera ko kariri kivuga iby'isi ya none. Wakubita amaso muri Bibiliya ugasinzira ukumva ibihenehene byaremereye. Ukavuga ngo turasoma mu wundi mwanya. Bitotsi bikagukubita ukicura ejo. Nuko niko Bibiliya iteye. Bibiliya yoroha kuyikunguta uyijanye mu materaniro. Mukayikunguta ukayihungura ukayikubita muri sakame cyangwa mu gashakoshi ukayijana mu materaniro. Ukavuga ngo nuko nukubona akayikubonana. Ariko kandi nukuvuga ngo Bibiliya ni ikintu gikomeye. Bibiliya irakomeye kubera kuko ari ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya mubikangura umukristo, mubikangura ndayindi kengeri ikangura umukristo ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Yazaga tubwira revera yuwacu akatubwira ngo ko turakorera mu bihe ngo mu mwanya ngo mu bihe ngo bidashitse. Ariko akatubwira ngo kandi ngo ibishitse ngo nibihagera ngo bidashitse ngo bizakurwaho. Niyo mpamvu tudasukumanira ku mwanya tuzatwihutira tugapasanya. Turacyaririmba turasirimba twaraye dusirimbye ariko ntiturumva ko ndumva nuguruka n'ubu. Kandi twaraye hano. Nukuvuga ngo izo byose takindi tuzoza tuvuga buke ariko abantu bumve cyane kugira ngo tuneze kubera kuko ari cyo kidukwiriye. Dushoreye ijambo ryo gukanguka. Ni ijambo ryo gukanguka. Gukanguka kazakanguka akanguka umuntu wasinziriye. Umuntu wasinziriye ni uzukanguka. Kanguka. Iyo umuntu yasinziriye nukuvuga ngo
urashobora kuba mu bitotsi umwibza akaza akinjira agatwara ibintu byose byo mu nzu witera hejuru ugasanga inzu yakuyeho amadafari iyameneye inyuma arinjira apora ibintu byose witera hejuru ugatangira kuvuga ngo uyongira gutya ntako wogira kuko wari usinziriye. Wumvishije gusinzira kandi uko nugusinzira kwahe nugusinzira kwa hano ahangaha hano biriya barabijana nibamara kubijana uhamagara iwanyu cyangwa n'undi mugira neza umubwire ngo baraye batwaye televiziyo aho uhamagara umwana hanze umubwire ngo badupoye ibintu byose yamavuga ngo reka dushakishe ukuntu twokongera kandi kugira gute kugira ngo tubasame isunzu musubire kandi mwiyubake dore mwagize ibibazo bongo tabwa ruko ariko ibyo mwijuru suko siko biteye ibyo mwijuru suko siko biteye nukuvuga ngo ibyo mwijuru nugukanguka ku giti cyawe wewe wenyine ntashumbushanyo ibirimo nukuvuga ngo ni wewe wenyine kwirwanaho kubwo kugira ngo ukanguke umva nkubwira intumbi nukuvuga ngo iyo ubaye utari maso mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo uri ko uja mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka nukuvuga ngo uri intumbi nubu nyine urakanuye ariko kandi ukanuye uri intumbi kubera ko ntabwo nkuvamiye kandi sinagututse ariko ko turagenda uko amandiko avuga kandi hari ahantu nubundi tuja kubisanga kugira ngo bisirasize neza kubera ko abantu hari ubwo barimo kwitwa ngo bavuze ijambo ngo ariko kandi ngo bariko bacumita abantu ngo badututse oya nukuvuga ngo ijambo rifite yandiko iryo jambo ryose ryaravugutiwe rirokoka nukuvuga ngo iryo jambo nukuri tugashakira impamvu iruhande rwa Bibiliya niumva hari ijambo ryatumbanyije muri Bibiliya ceceka ryagushopse ryakumaze ceceka ugenda uje gushaka ukuntu wigera ni igipimo ni timasi apana kuvuga ngo barengereje uwanditse Bibiliya ntiyanditse harimo amagambo yo kurasa imitima y'abantu yanditse Bibiliya yose ari Bibiliya yo kugira gute yo gukiza abantu aba bose bavuga ngo barondoye ngo ibintu ngo barasa abantu ndi barasha abantu babarashe ninde wayanditse muri bano bayisomye kora kuri sentigira turangize dusome igitabo cy'Abaefeso kugira ngo turangize dusome igitabo cy'Abaefeso kugira ngo turangize turasoma ni kane turasoma kane no ku 14 naho niho dusoma kugira ngo dutanga umwanya dukwigwe nanone wamusomye mwiza wacu revera soma Waefeso 4 no ku 14 kane cyangwa 5 ni 4 aravuze ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana ni 5:14 5:14 5:14 haravuze ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko kumurikira amen. Usinziriye we kanguka uzuke tumva ntibizasubiye muri businzira kanguka uzuke wapfuye
uzuke wapfuye, Kristo abone uburyo akumurikira. Kristo abone uburyo akumurikira. Kanguka uzuke, Kristo abone uburyo akumurikira. Hepfo haravuga ngo ntimukaba bapfu, ahubwo ngo mube abanyabwenge. Ucunguze ngo umujye umwete cyane, ngo kuko iyi minsi turimo, iyi minsi yagwishije ujanja, yagwishije uburyarya, iri kirakorwa mu bitarigeze kubaho, kuko iyi minsi ari mibi cyane. Iyi minsi ni mibi cyane, iyi minsi ni mibi cyane. Kanguka uzuke. Nukuvuga ngo intumbi iba yapfuye, biba byarangiye. Uko intumbi iteye iba yapfuye, nukuvuga ngo hari intumbi hazarangwa n'isazi n'inkongoro. Gusa nico kintu kiba ahantu hari intumbi n'isazi bene zijya za ruvumera nini n'ingongo, n'ibyo bintu biza biba ahantu hari intumbi. Na za Nyamushoshi zijya ziminwire shitwe nizo za, kubera ko zifite icyo zakurikiye iyarufu. Ni ku ijambo ry'Imana ryari tubwira, kanguka uzuke, Kristo abone uburyo akumurikira. Turatibuka muri rya jambo, ni ukuvuga ngo umuntu iyo agikora icyaha, iyo umuntu agikora icyaha, ni za nkongoro ziri ko zimugwaho. Iyo umuntu akiroga, iyo umuntu akigira ishari, ni za nkongoro ziri ko zimugwaho. Muzi ko icyaha cy'ishari ari cyo cyabanje kuruta uburozi. Mwari mubizi? Ni ukuvuga ngo ishari niryo ryabanjijeho mbere y'uburozi. Umuntu wese ugira ishari uko tayari ntamara umwaka atabaye umurozi, kuko ibyo bintu ni paralele biza bijana. Murabizi? Ni ukuvuga ngo ishari, umunyeshari yabuze uko agira uwo yarigiriye, acisha uburozi kugira ngo amwice. Naho niho uburozi bwakomotse. Nuzovuga ngo jewe nzangira nkagashari, okay, umwaka ntushira utabaye umurozi. Niko bivuga ngo usinziriye we, kanguka, Kristo abone uburyo akumurikira. Ukanguke uzuke, Kristo abone uburyo akumurikira. Hari abakangutse Bibiliya ivuga bakoze imirimo ikomeye cyane. Tuvuze umuhanga w'Imana Nowa yarakangutse mu gihe Imana yamubwiye, iramubwira ngo igihe igihugu cyabayemwo ibyaha, ariko ngiye kukubwira ijambo, ubaka inkuge. Kubera ko yari maso, hari abandi bariko bamubwira ngo ibitekerezo byatakaye, bamureba bakavuga ngo arashaje. Ariko kubera kuko yarakangutse, abandi baje kurimbuka, yumva ijwi ry'Imana, plane y'Imana yamubwiye, abandi bararimbuka kuko yari maso. Usinziriye we, kanguka, Kristo abone uburyo akumurikira. Ijambo ry'Imana rituga.